assalamu alaikum musidɓe daroɓe Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettori mum nden no woni noon hande kadi samedi 7 janvier 2023 hande kadi en hewtiɗo e cité ensemble enen e Dj Boubaka émission men Emba mi nisi haare en wayrindiri kono en yititi kadi inchallah mi salmini on goto kala ka woni miɗo waɗo mi salmina ɗo neniraɓe babiraɓe kotiraɓe e jajiraɓe men ɓe nawnuɓe Allah jeydinama ɓe hoore jam moƴƴere sokaɓe ngalla ɓe yaltoraɓe wattare ko soki ɓe ko ɓe ala ka golla ɓe yo Allah korɓe kaɓe golla marɓe golla ɓe yoɓe respecte patron ji ɗi mbuɗɗi ɓeyde haray ko noon tigui woniri hiɗon andi émission Emba mi nisi wona ko sansata kadi yewtere makko nden wona koko sansata koko ɓeydoto hiɗon andi Emba mi nisi sa joɗike ha mitike a tawa e piiji buy no wodi ton kananɗa hoorema ko jottoɗa tawa hiɗan nisdi nisgol noon si innama nisgol e ko piiji buy firti nisere on faami piiji buy no firti nisere nisugol kadi wona paykontu nista hay moko ba hino nisa tagaɗa fof pour innugol on ko raɓɓe ɗingol tagaɗa fof no nisa par ce que ko waɗɗa ha gayni jottiɗa tawɗa a miijitike innuɗa simi andu mi wattano haray a nisi donc ɗum noon tagaɗo fopp hino wonde mum haray mi salmini on goto kala inde mum nden e yettere mum no wi noon kadi mi yiltomi waɗa konkonka bafe mum mi landike tawi woni samedi on weeti e jaam si samedi on fuɗɗike e jaam haray hiɗe yiyade ka émission Emba mi nisi enen e Dj Bouba cité ensemble ɗo e Wakam kadi mi antina on numéro téléphone men on koko sansa numéro kesso adda kono toujours kadi ko gotum numéro kesso on ɗo on waɗay 206 waɗon 209 compose on ok son tappi ok on a pari ordinateur on fuɗɗoto yewtude on ti fuɗɗiri yewtude tappon 54 haray onon e Dj Bouba ko direct ala innugol ko habbogol haɗa mi fuɗɗito numéro téléphone on kesso on faami on waɗa e 2 waɗon 0 waɗon 6 waɗon kadi 2 waɗon 0 waɗon 9 ñoƴƴon ok noddirɗon hetto ɗon on faami serveur on message goɗɗo fuɗɗoto wolde no fuɗɗori wolde taw accu o continue ñoƴƴite kadi 54 ɗum ko enen ɗiɗo woni yalde directeur mi salmini on goto kala ko won ɗon e inde mum nden e yettode mum nden donc daren sen heɓay kilpi goto hara mi préparé ke onon kadi on préparé ke moƴƴa mi salmini on mayen ka rési enen e DJ men on allo non mi woɗɗama toon ɗa d'accord a wala yaade ɗo à tout à l'heure may giɗo an on noddila may Mamadou Leluma Aïcha mbuɗɗinge jikke ɗen ko mbuɗi ɓuranila si Mamadou Leluma no faala jikke woni ay bare a yahay mi ala yaade
tigi woniri Mamadou Lelma e samini mo kala ko woni nder Conakry e samini kala fans Mamadou Lelma maintenant kadi ko do wonden e télévision Jama TV enen e DJ Bouba émission Emba Minisi donc non tigi woniri o nani son Mamadou Lelma ko yimi do ko fi giggol en famille giggol ngol yimi go no addi kadi e tebmona da warma ko do wonde wadde woni ko Emba Minisi Mamadou Lelma imo détail e nder musique mo yimi on ko do watta simi inna si dan heddade musique wota en hedo kala din ko jota don ko wala gimbeji din ko tapata da tambiru dun ko wutte kontu kala koy guitar on tu wara don hedo dum hede yimo ko woni yimde ko analyse on ko woni wolde ko on andi ni o ko jelo jokkuda ko yimbe jelu an wonda e jokkude ndari be yimbe be jokkuda sa jokkibe si tawi bandu ma den lannali wo golle ma dem bonay si golle ma dem bonali fu jawdi mandi lannay si jawdi mandi lannali fo inde mande bonay te effectivement neddo so woni jokkudo yimbe temedere indo di mankata e makko jonon ni se den ko to woni ko ari yaadi e o émission men do Emba Minisi e nder Jama TV ko sa jokki ben non ha pari maydo so ma yon do haraw gayndama ni se ala namo kanko kentede jokkudo yimbe tato na njo si tawi to Allah wadi ko may nen o attudi kanko may on do ni se ala namo on fami ka parce que ene wonbe ande be anda ko no wondi lakara mais ko laabe ala bi ko si tawi woni kanko jawndi lannali mais banundum boni wala golle den boni si golle den boni tu ni se de fuddi karde ko don tigi o fuddo andude si mi anduno jaka mi jokkata no kaari wala jaka mi haada no kaari parce que sa jokki kadi yimbe buy enen be jokkuda no wodi nyamoma no wodi mananda hoore ma kadi hara desda pour nyamugol ma no woto wobbe benanda hoore ma sa jokki be sa okki be mbudi sappo ko be to ma no sensu adda mbujji on mindi no yoni lang mbujjo joyi tamo no wodno benanda hoore ma sa jokki be sa okki be 10000 ko be to ma no min ko haaju 20000 francs mi fala différence on ko do woni jono mi se den ko on woni ka gole den boni don ko do woni ni se den ko calculta ben don dido ni jabano ma 25 ans et par rapport ko kuda mo 50 francs e neddo mananda hoore ma a okkay mo 10000 o ene ma ko 20000 francs o fala ko non mista inna jaka simi an no mi jokkay no o mo mi okkata mbusa po jetana lambujje attentivement jente mo de parce que émission men on ko dum do woni important makko ko dafata tagado ko tata amiso e ko si feƴƴi on do mo golle mum den boni tay woni golle den bonali on fami ko ɓannum boni c'est la même chose ko nise kadi attantamo parce que o yahay ka hôpital o yahay kalmo ko pijidi fo be yetomo vraiment bandu mandum ko dum do nanguda ko dum do jokkuda il faut duyta dum do il faut acca dum do yahano ha taw kadi o nistay est ce qu'on fami si ko inde men kadi boni c'est la même chose inde makko non si boni wala no be gonga ben be wala mo gonga donc on bet la messe ye jodi ka miti ko ndarata ko be woli ko gonga be sus tamo fod de wonna mo gonga ben so hucciti be nyamo afami sa ari be jala e ma sa hucciti be purji tama be na o ko neddo foyaajo ko neddo maranda hoore ma ko jawdi o fijirta afami ka si fa dimpiji be halama donc émission Emba Minisi on ko don woni e yarande donc Mamadou Lelma so mako mo yimi on vraiment sapo mako parce que ko woli ko woni e gonga hande quelque soit x ko watta fo ko watta tay tun yayi ha fija ta jokku yimbe temdra wa jokku goto mais tatu na njo njego wallahi goddum mum waday est ce qu'on fami donc ça ngimmi ka don kadi aren programme Emba Minisi toujours numéro téléphone on do ngandi minni on ko 206 209 ñoƴƴa ok herda goddo wona so fuddi ke tunta to gayn to ñoƴƴa 54 afami sa ñoƴƴi 54 to hara angaji jebuba hiɗon direct ka ligne ko ɗo mi salmita wono Yunusa salmina yoro Lengewel Amadou Di Mbay mi salminamo Jije Mamadou Camara mi salminimo Ibrahima Diallo Ibrahima Bis mi salminimo mi salmina ɗon wono Hawa Diallo depuis Thiaroye Saybatu Bari depuis Wakam Aliou Bari depuis Ngor mi salmini kadi ono Saybatu Bari depuis ɗo Almadi mi salmina wono Hawa Diallo présidente France
club Djidji Bouba et Djidji Laiba président France Djidji Bouba won do khar yalla donc rewe doka salmine karma ko winda jabo e sonna makko e be ngurde fop en tout cas be khar yalla ha Castor Grand Yoff Parcelles Asalem ha Grand Dakar ha Medina o fop on salmina ma goto kala ndi munde ngetir munde may kadi ka résidare sayoni en hebay songoto en tout cas meden habbi on numéro non ka numéro 206 209 ñoƴƴa ok appelon hettoɗa si o fuɗɗike woltu ñoƴƴita 54 pour wawe yewde ange Djidji Bouba direct haray hiɗa nder may ka rési Fatako asalminama ɓiɗɗo ka Sekba Fatako wonɓe ɗo e Conakry mino waɗo mi yara Mauritanie mi salmina ɗon Mamma Samba Ba di mairie e ala salminama salmini Oumou Salamata Sall joɗiɗo kañ kadi Mauritanie e Boubacar Sall depuis Mauritanie salminen ɗo kadi wano imam wonɗo ɗo e Wakam salmine wano Diadia Adama salminen kadi wano Mama salminen wano Oumou Bari depuis Ngor kañuma e Fatou ɓe fof ɓe salminama donc haray ko non tigi woniri on jentike kadi no Mohamed Fata ko yimiri ɗo noon so jentiki tigi gimi maɓɓe ɗin presque no wawi ni wasta woni kamɓe fof gimi maɓɓe ɗin ko gooti Mohamed Fata ko inni kanko o yimo yiɗi on o sodanimo auto o sodanimo galle kono on ɗo yehi jokki goɗɗo go par ce que o yoni joni o ala auto o ala mbuuɗi giggol ngol hande sa ndaari tigi giggol ngol wona giggol jawdi woni giggol yiɗuɗo ma on yiɗuma naturel on waya on tuɗa guite maɗen tun a tawa mo yiɗi ina jokkirgol ma jawdi a faami yiɗɗoma tigi tawa haccu makko ala e an ko marɗa ko ɗum humpa ko cellal mangal e giggol mango ko ɗum humpa min pour an sax neɗɗo si yiɗi ha o yiɗata consumude ha ɓurta na non wonde goɗɗo ron kay ñamude mo weldi walla ñamana mo weldi mais ko goɗɗo yeeya tawi ko facturé kala ko wonɗo o ko facturation kala ko woni o ko facturation ya andu hay si giggol ngol no ton haray hino manque seeɗa ono wonɓe dade télévision ɓen hiɗo gandi ko woni wolde ko mo beeni wodi momo yiɗi o faami mo beeno maɗi giɗo mum moodi ko giɗo fijireteɗo ko giɗo a wawata yidde goɗɗo tawana yiɗi ko soññatamo ko mana sa hokkallan coggo complet ɗo e yatta sa sonnalanɗe pare ɗo e wata yadde e julde nde ngari moodi amɓe waɗana lanɗuɗo salla jaɓi ko ndimi watta non aɗa giggol soraɗo ka giggol ngol sotta ɗon ko woni o ko ɗum ɗon hejjudete musidɓe mi anta on kadi numéro téléphone on toujours kono mi wodi ɗon nani noon 206 209 ñoƴƴa ok si ordinateur o fuɗɗi ko wol tun ñoƴƴu 554 sa ñoƴƴi 54 on ko ange min direct yewtude pour wawa wadde dédicacement walla adda projet mo joguiɗa te kadi ɓentinani on tawi woni ɗon jogui projet ko duwa ɗon wadde siko mariage ko dennabo siko tournoi football siko concert siko soirée en tout cas si tawi woni ko projet wano commerçant on ɓe joguiɓe produit ji ɗiɓe dowa publicité so on ari ɗo kadi ka Jama TV ɗo kadi wawa yewtude feƴƴinom publicité ji monɗi e hoore jam moƴƴatata probléme fus ala Jama TV o nani ko ɗum o initi ko jama on ko enen fof woni Jama on donc TV on ko kanko feƴƴinowo ko faalaɗen ko si ɗum imi ɗon mi waɗa on informé inchallah mercredi aroɗo haray ko enen e Mamma Saliou Leymiro woni ɗo direct par ce que meɗen faala biographie Mamma Saliou Leymiro inchallah ko honno uri Leymiro kam maɓɓe ha o hewtiri Dakar ha no fuɗɗori promotion yagal inchallah e golle makko ko golta ko fof nde ñande meɗen faala ande ɗum e Mamma Saliou inchallah Leymiro on andi si innama Mamma Saliou Leymiro foppuno andi ko Saliou Leymiro goto ɓuraɗo andede e Saliou Leymiro sous région fenɗo o woni e alliance femme sénégalais d'origine guinéen inchallah e mercredi à partir de 22h à partir de 21h ha e 22h ko enen e Mamma Saliou kadi mi wattana ɗum ɗon e jungo mum anton invité ji ɗin ɗi fuɗɗama kadi ko en prépare parce que mais yahay ka galleji mum inchallah no wodi mawɓe men ɓe alana hoore mon ko ɓen déplace o men yaaka maɓɓe mais joddo maɓɓe men yewtudaɓe
e fi ko fendi kon e ɗi adnaji donc mi arta ɗo kadi hunde watta kala no hoore men no feƴƴi ɗo ko neɓal ɗo ko labbe no wawi ni wiide sa feƴƴani wara o jiyo waraɗo e ɗe balɗe labbe ɗo haɓɓa e saku naɓa feraka sarden donc hino hulɓini e no satti a wawata akisude mawɓen a wawata akisude fayɓen mais no satti ka goɗɗo o yaha ka weldijo makko walla o yalta goɗɗo nanga mo waramo tawa ko façon no on ɗo warira noon donc mi falte yodde enen ɓe jogiiɓe fayɓe walla kamɓe mawɓe jogiiɓe fayɓen e jiwɓe surtout ma jiwɓen par ce que sukaɓe no inne ko sukaɓe a faami kono jiwɓen e ɓe waɗa très tension e maɓɓe e yatteɓen fof façon yatteɓen fof e neɗɗo si tawi woni a naɓidi e makko pendant 1 mois 2 mois normalement haray no woodi ko wawɗa sentirde e makko woni noon ko fijindaru woni ko ƴettere quel que soit x ko wawɗa nabdude e makko harayɗa wawi mo sentirde 1 mois 2 mois anda e oɗo ko o siko gorko jombi par exemple siko sagata jombi jiyo sa wonde e makko 2 mois ande suudu haray no woodi ko sifoɗa e makko ça veut dire ko mi faala wiide hay no woodi ko wawɗa wadde continuité e makko fi ƴettere nden no woodi ko tawata kadi hiɗa huuli waɗgol continuer an e makko ka kote ƴettere haray no woodi ka hutotoɗamo no woodi ka holotoɗamo même chose kadi siko tawi woni kadi kanko debbo so jombama tun o wonde modi makko e suudu 1 mois 2 mois 3 mois haray mo wonde himo sennidiri oɗo ko neɗɗo waɗowo ko mi faala ko walla ina waɗowo donc haray koyen calcul ɗum ɗon daare moƴƴa anden piiji ɗi hono ɗi yarta kadi ka fijindayo sukaɓe ɓe fijeyi enen ɓe ɓooyi wiide ƴiƴan keccan be diwa mais parfois non ƴiƴan keccan diway ɗan ko ɗon watta ha mo ƴiƴa mum ɗan diwi wa ha wonki makko diwine no woodi jokketeɓe no woodi ɓe jokketake est ce que on faami donc hay komi toroto en fou ko en wattu wiila e fayɓɓen wattugo wiila noon e fayɓɓen haɗu gorɓe hatta ɓe yaha kaɓe faala yahat ton on faami haɗu gorɓe hatta ɓe waɗa ko ɓe faala wadde kon kono noon ɓiɗɗo ma on ta ittu hunduko makon e joƴƴingol mo yewta mo conseilla mo andinamo ko honno fewdoɗa an fewdo ko fewnoɗa ɗon mana siko tawi ɗe jogui jiwo mo duuɓi 15 duuɓi 16 duuɓi 17 ha duuɓi nogay noddu mo joƴƴinamo inna min komi heɓata duuɓi nogay komi wondi neran e baben an ɗum ɗo ɓe wiyano tami waɗu mi waɗatano ɗum ɓay mi waɗano ko ɓe wi tami waɗu kon hoɗo résultat moƴƴo mi heɓuno e mum gorejo an kaarijo nde mawɓe makko ɓe wino taw waɗu ɗum ɗo o waɗi kankadi ko résultat ɗo o heɓi on faami ka ɗum ko woni ko an gorko on woni ko an debbo on par ce que ko onon ɗiɗo jogiti jiwo on nene makko ɗo ay nodde mo joɗɗe makko yewtamo ka ba makko tawaka conseilla mo min ko ni mi waɗiri adna on ko ɗum waɗi si baba ma yilanta e no yiɗi lan ƴammi mi ƴettimi men wonde ha jiiɗɗa joni an kadi mi faala ya ƴettu koyngal an ngal on noon neniramo mi woni wiide kadi ko tawde ko mo konngol mum kadi feewi koyngal mum moƴƴi ko on mi woni woladde ngol ngol ɗo jentela moƴƴe de si ɗum ɗon iwi ɗon an babira on mo anaɗa hoore ma ko an woni baba jiwo on walla baba sagata on noddumo innamo a min dey komi woni 20 ans duuɓi nogay komi heɓata ɗum baabe an ɓe joƴƴinanam ɓe nana waɗir ni sa waɗiri ni ko ɗum ɗo heɓata sa waɗiri ni ko ɗum ɗo kadi heɓata gore an kaari nde baabe makko joƴƴinomo inni o waɗa hunde kaari o sali wadde ɗum ko ɗum ɗo heɓuno a faami ka ɗum woni ko jiwo on woni ko suka on yi conseiller on ɓe noon mana no mi faalade noon si tawi yiɗa heɓande mo ɗum ɗon 2 fois par semaine walla 3 fois par semaine yahoya ha wonno gasa hakkille makko ɗen nanga ko an baabe makko walla nene makko ko wuurdi kon tawa hay so miijoyke wadde piiji goɗɗi go yaha ha hakkunde si affaire on arte e makko tum o tournita oyna min de baabe ngan no conseil no lan ɗum ɗo accutami waɗɗo nan ɓay ɓe yetno lan gore maɓɓe ko waɗɗum ko ɗum ɗo heɓuno o arrière
siko debbon kadi la même chose on na nenan wino la ɗum ɗo te ɗum ɗo tigi ɓe haɗno la gore maɓɓe kaari kañum kadi ko ɗum ɗo heɓuno ɓayo haɗama o jaɓani accu tami waɗɗum tami heɓu ɗum o faami arta e on tigi ko so on tigi fonsay walla so fonsta mais carrément ko on tigi haɗa ko arta ça fait dire piggal ngal gaynata yendugol ngol gaynata ngermugol ngol gaynata ko gaynata fof ko ya joƴƴimmo hara hiɗa welti himo welti yewtamo yewtere ɓiɗɗo yewtamo yewtere nene yewtamo yewtere baaba so yalti tun o anda par ce que honɗum waɗi paykum tuma o faala ko ma en parent on fou no wodi manière ji ɗo watta tawata an nene makko walla baba makko haraɗa welti ha okkoramo ko o faala ko o addantama seytana de enen fop non ɓenɓe ɓen fof hino andi ɓiɗɗo ma on so falama ya sodanmo goɗɗum hara mo yiɗi ɗum ɗo ŋaano ɓurti nde mo ara toragol ma o waɗa e maniére di weloji ma tawa an tigi ko watta ko no wela ma so yetoma noon nene sorana hunde kaari walla baaba sorana hunde kaari joni noon mbay ko noon o arta kan kadi siɗa yiwde makko way ko an jeymo mais ta addu maniére ñaande ta addu maniére piggal ardi maniére himo welti hiɗa welti yewtama ko welay ma kon e ko falɗa kon est ce que on fami ko malni kon kono si ɗum woppi en trompe tum parce que piggal ngal gaynta e fus no waɗi ɓaɗaɗa hoorema ɓe hulta piggal ɓe hulata yennede ɓe hulata hersinede ɗo gandi leeɓol limanaku wiyete leeɓol limanaku fuɗi wo e neɗɗo marɗo limanaku na ɗum leeɓol ngol fuɗata ɗon hay donc musidɓe ko ɗo mi rewta kadi mi saɓina Binta Pellel depuis Medina kanko e weloɓe makko ɓen fou hara yeyen kadi ka rési ndaade sen heɓay son goto komi weltinira on miɗo weltani on kadi goto kala ko woni no darde Jama TV.
wala ko tigi woni ri parti mono ko salmini mo kanko di ko woni ton kono kiri kanko e be wure makko ne fop salmini kala wondo e darde Jama TV wondo e darde Djidje Boubacar émission emba mi misi numéro téléphone men on toujours mi anni on wada 206 209 ñoƴo ok si ordinateur on fuddike wonde tum wadon 54 haray ko enen do direct kander émission voilà on nani do kadi son patemolo ko mo yimi do on comme no mi wodi non nan non kambe yimobe fu taxi ma edi presse ko goti ko wontu ko façon no be yimi tan on woni hino yiltondiri patemolo ko eni o ko wuggi o jaka hino nyega ko weldube weldi o jaka hibe seeda ko gonga makko ko wuggi fop hino nyega bobo yawno hatay o wawata ay wala de moddo ko yilte ya o wawi jolagol ya o ekkiti landugol o wawi ma daro ha o wawi sottinde ya o wawi dogude on fami ka ya tawi kala ko faala fop walay wawi bobo yawno kadi ha wonti mawdo on fami ka wonti mawdo tay ko tuggurdo jogi so jogaka o wawata yaade ha tuggor non tay sa wawata mo kadi nabude ko goddo won do sengo o wona do sengo be jetta mo be naba mo ka yaasi be na ko nangen tappumo Allahu akbar ko nangen tappumo parce que on nawi dole lanni est ce que on fami jon non don kadi ko honto dum do woni ko firti kon on wonno do e wuggade ha tawi joni mo nyegude si tawno ko wonno golde kon ko moƴƴe makko ni si ala namo fewon don bay pellet ko buri labbude kon hino anda ka o fokkiti ton buri mo battade hebtugol tuubi di o hebi dodi on to woni fokkiti ka en tutata yaat ton jonno so wali ke ha o miiti ke o ndari o tawi e nder ko woni wija don ko wala miijade moƴƴere nde o wadno kuude danada hore ma ko moƴƴude le o tanjini ala kulli halin hay tawi woni o fellita dum do wawa mo okkude jango moƴƴo kono no wodi miijodi do miijoto himo wadno mi piyo ho gokko go moƴƴo ko o ala dum kanko wallahi o nistay waro be yahobe e fijindaaju ni yetta ladde tufa yimbe yetta piiji gañindira piwo dara hore ma tawata si yayi ha a woni a nawi a joto miitoda tawa a nistay hale no hulbini nyande go mi dara do débat goto e nder no Facebook on non ko suka wonno do ko agresseur de moranado kanko tigi sifide mi nani la simdemo on ne o agresseur no hakke ma ta ko agresseur no kanko hay agresseur be wonno ben o agresseur no be o famika be yahay be wada piiji bondi ha be gayna be arta o darto watta be kadi piiji bondi tellement ko sofno kono bayari Allah lan no faala ma idde dum no makko wada bako moƴƴi o nanga ko ya laabi tati o naba kaso mais ko donne kaso bako ngo ko ngon don soyimo kono ngon don soyimo parce que o yewu be sonji mo moƴƴano ka kaston bayo sonjama moƴƴa goddo gon ton kadi ko ittaado nokgo danserejo kambe do be weldi kono hore ko be weldi ko on mo weldon kan hino jangi on don kadi tay Allah lan don faala ma ruttude bone ko woni wadde ko itta hore makko on ni mo dandi ko watta ni baye weldi akkitan ko boni a part de do résidence yalti hande kadi e waday ko moƴƴi o ni est ce que wawa do ngoni wawa ni sede wawa fado mi damando be adna en do defte mi lan jangi mi tinnama ora non ko français to janguno mais oya landi fi defte be adade be don defte karabini ngo hala kan o wi o sokama 50 mo soka duubi joyi mo soka e nder din duubi joyi fo on don no jande mo Qur'an e nder duubi joyi din fo himo jande mo Qur'an o jande mo Qur'an ha watti ko kanko hore makko junnata
o wonɗumo jande watti ha o watti julde njowo jeego jeɗɗo ha ɓe timmi 10 e goɗɗum ɓe woni julde o faami ko ɓayeyi ha ko duɓa ko soka kon timmi o yaltinama kanko ɗa ɓe yalti kono balɗe woni hakkude maɓɓe kono kanko atti yalde janɗo mo kono ka o yaltuno wo gila ñande o yaltuno o hewti o tekki toppere makko nden ka traw o desdi o wattata ko boni hande kadi joni o yalti wo o wattata ko boni oɗa yalti ɓe haldi ɓe watta ko boni ko honno ɓe waɗi ɓe organise kaɓe hori toon quartier mo ɓe hori ɗon tawi ɓe woɗɗodira ɓe organise joni ɓe waɗi 2 parties o yaka mum ɓe haldi joni yoɓe waymu fittoɓe laawi ɗin on faami kala ka tundi woni ɓe ara ɗon ɓe fitta ɓe toro jooma galleji ɗi ɓe organise sukaɓe fof ha sukaɓe fof tawti ɓe tawi joni ɓe acciti ɗum ɗa joni ko fittugol ɓe watta koye nder ɗum Allah walli mo e ɓen ka koni toon kadi walli mo ha heeɓi ka golla e hoore ko woni ko golla ko fof mais chaque samedi dimanche o organise fiyo futte on andi on noon nise makko ɗen ɗe wawi wiide no wawi wonno ko Allah wala ɗo yaafo mo piji goɗɗi goo ko waɗa e filitata noon kono ɓay tun o sokama laabi tati o yehi jangi qur'ana o yalti o mobilisi kadi sukaɓe sifaɓe makko e fittugol ka maɓɓe yehi ha golle heeɓi ke hoore ɗum e himo continue kadi gollugol kaɓe wonɗon tañƴina ɓay nise ɗayin ko nisinimo koko waɗano ko boni ko ha o arte ko moƴƴi no tañƴina kono noon i tawi wonino ha o woni o wawata fittude o wawata fewjude o wawata fof duuɓi lanni doole lanni on faami mineno doole lanni goɗɗum ala jama fof no hutima a nawri ɗum wallahi ni se nafata ɗon ko ɓuri moƴƴude kon fof koye on tigi niisu avant doole makko ɗe lannude walla on tigi acca ko nisintama ko hara o waɗali ça veut dire janga e hoore gore ma bala no ara e ma colum kuusi jooɗike e hoore ma an e gore ma aɗa jooɗike e hoore gore ma innu kuyo kon immo e hoore mum par ce que a anda si kon immike e hoore gore ma tayna e ma an kon jooɗoto immo e hoore ame ko pour laaɓu ngal pos pulu fuutan wolɗon tayno immo e hoore makko de immo e hoore makko a anda si kon immike ɗum ko wonto e kon jooɗoyto siko ma esna e ma mais siko immo e hoore mo ka kon immi ɗo o kon yahay donc haray musidɓe mi sammini on mi landi kesiɗon e jang memmiɗo jang Djidji Bouba e émission emba mi nisi en tout cas miɗo tori on mo be mon ɗo walla mo be men kala ko joɗɗa mijiɗa dawɗa tawɗa ɗum ɗo hiɗa wadde kako nistoyta suyebo garete accitu carrément hara wattali par ce que nise ala ko nafi ɗum noon ɗen nise mi haalande on goy wona pay kon kuntu wona mawɗon tu mawɗo no waɗa ko nisata pay kun hino waɗa ko nistata jon noon hunde nde watta fof hunde watta sa waɗi nde laaɓi ɗiɗi a yeeya tawi ko défaite nde walnayma te on défaite ko ndise heɓanayma accitu c'est très simple accitu nise do moƴƴana tagaɗo nise fof nise ko wiyete nise kon moƴƴana tagaɗo sa ndara tawi tun koko nisoyta accitu on faami ka donc mahi ka resi watten so goto miɗa andi aray tammen on neɓata waɗi kuule waynodiren ha e mercredi kadi inchallah. Le Shérif Production.
DJ Bouba kalka de Thierno Mamadou Ba vraiment ko non tigi woni di fala ko mo beno fala ko fala no la poste do cité ensemble Wakam ka télévision men Jama TV do haray émission emba minisi enange DJ Bouba ko netun yarata chaque samedi e waday 14h30 à 15h30 cité woni non ko mercredi e waday 21h à 22h dum donc émission la Guinée donc haray toujours ko yon hetto donc télévision mon continue on connaît donc ko do woni ko wolte ko moddi ko do woni ko wolte ko labako sa heba kadi image labado ko do on famika hara ko lumi fala on anninde si Allah jabi non si tawi woni e nawnale mayale mi jonna rendez-vous e mercredi arodo si Allah jabi enen e Mamma Saliou Lemiro à partir de 21h humpado jaar wala ka Mamma Saliou rewi ha fewndi fewndo yo connecto e mercredi à partir de 21h ha e 22h inchallah ko enen mako face en face Mamma Saliou Lemiro DJ Bouba émission la Guinée mercredi. Minon, merci beaucoup. Bye bye. Et mercredi alors, merci. Maria
jiko andi adula be wodanala Haja Maria Mabarumani kankala be goto gainai bete jagite ida do kebali mi yati ni aru fatu besia kaja tu mwaka